لما قالها نبينا فاتبعوني فاتبعوني في حب الخير فاتبعوني. Dung karangan lunan daripada tasawuf. Nyelompengan lon ada kan tasawuf karangan Imam Ghazali di dalam ni tentang laya tauhid, fikih, tasawuf. Contoh yang kena buat ihya. Baca dia kepa dia. Baru tasawuf. Jadi katakan ilmu tasawuf, kan ilmu tasawuf tu ilmu fardhu'ain yang di dalam ji na fikih, tauhid, tasawuf. Jadi menan mandung karangan Imam Ghazali buh Jawa kena agaknya Nazli kagak terjemah kepada Jawa lagi Syiarus Salikin, Bidayatul Hidayah, asal tetap tauhid, fikih, tasawuf. Jadi orang tasawuf dia tasawuf mentang aja. Kalau agak ikut harus beres syariat, tarikat baru hakikat. Enggak boleh dipisahkan. Syariat kanun undang-undang. Tarikat cara mengamalkan, mempraktekkan kanunnya. Sebagai contoh, syariat diterima sembahyang di Nabi Allah Ta'ala malam Isra, itu syariat. Tarikat payah gejak Jibril kat Bruno ile yang dum Nabi. Nam dia kan ke Bruno ju Allah Ta'ala kadang ke Pulau Pingku ju nak ke kata Kaabah ke nyonya ana cit nak mugure. Hanjit langsung, Nabi hanjit langsung. Cuma terima saja sembahyang secara teori, tapi praktek diajar oleh Jibril 2 orang. Itu tarikat. Hakikat nak bergali. Tok geroi menyokap syariat dan tarikat. Medan syariat tu enggak yang kena